Jotelo wuok e kaunti ya Baringo nyiso luoro ni gin kod chich kod obila mapacho ka matiyo e gwengego. Jotelo gi koni obila gi okoserakore kod jonjore makelo kok e gwengno kako winjore. Gino makoro semiyo ji mang'eny owito ngimagi ka moko bende osedaro weyo gi miechegi. Nyaka sani gikwayo piny owacho mondo mi omany yo mapiyo mar duoko kwe e gwengego kendo neno ni ngima jopiny oriti. Gilieko bende ni gichich ni moko kuom obila ema itiyo godo e kelo gwandruok e kind jopiny kod jomaundu. I want the government to open their eyes that there's something going on in this area which is not normal. And this is not cat rustling. We have told our people peace, and we are even preaching today, this afternoon, we are telling our people, tunaambia watu wetu wote wanaishi area hii yote around this area. Watu wetu wa Tangulbei, watu wetu wa Kinyang, tunaambia watu wetu muishi kwa amani. Lakini tunataka tuambie serikali na tunataka tuseme hii saa hii kama viongozi ya Wapokot, tunapatia serikali wiki mbili. Yes. We give government 2 weeks to arrest kwanza wale waliua chief, wa arrest huyo mtu mwenye aliua chief immediately, and number 2 to disarm the entire NPR of this area called Loruk. Nataka niambie serikali kama vile wenzangu wamesema, especially wale wanahusika na mambo ya usalama, IG na team yake na DCI na everybody, waziri ambaye anaongoza na team yake, yeye amepewa pale kuja kusaidia wananchi. Ni aibu. Chief mtu wa serikali kuwawa na kuna tu ambaye imechukuliwa mpaka sasa.